Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Jesús Pilato pagñawpaqpi. Chasnaka parikpi Pilato ka. Shinashpaka Cristo nishka Jesús taka imatata rurasha nishpami tapurka. Shinanishpika tukuykunami chakatachun ninchikmi nishpa kaparirka kuna. Shinanishpi chaymandajka ima mana allitatak payka rurashka nirkami. Shinanishpipish chakatachun ninchikmi nishpami ashtawan sinchita kaparirka kuna. San Mateo 27, 22, 23. Alli willayta willak San Juan 19, 1 manta 12 kama Jesús taka wañunatakmi kan nishkakunami. Chasnanishpimi Pilatoka Jesusta hapishkawan asutichirka. Soldadokunaka kasha coronata rurashpami paypak umapi churachirka kuna. Hawa churanatapish amsa puka churanatami churachirka kuna. Chaymantaka kushikuy judiokunata hatunmandak niktukushpami quijaduspi waqtarkakuna. Pilatoka kutin kanllaman rushishpaka rikichik pay ima millayta rurashkataka mana hapinichu. Kankunamanpish chayta willankapaqmi kutin kanllaman pushamuni nirkami. Jesuska kasha coronata amsapuka hawa churanatapish churashkami lluqshirka. Ña lluqshikpimi Pilatoka kay runaka kaypimi nirka. Jesusta rikushpakarin pushak kurakunapish chapakuqkunapish chakataylla nishpami kaparirkakuna. Shinanishpimi Pilatoka kankunallatak pushashpa chakataychiklla. Ñukaka ima millayta rurashkata mana hapinichu nirkami. Chasnanishpi judiokunaka ñukanchikka shuk mandashkatami charinchik payka Diospak churi kani nishkamantaka chay mandashkapi nishka shina wañunatakmi kan nirkakunami. Chasnanikta uyashpakarin Pilatoka ashtawanmi mancharka. Mandashpa tiana ukuman kutin yaykushpami Jesustaka kanka maymantatej kangi nishpi Jesuska mana imata kutichirkachu. Chaymantami Pilatoka ñukawanchu mana rimangi imami. Ñukaka kanta chakatachun manday tukushkatapish kacharichichun manday tukushkatapish manachu yachangi nirkami. Shinanishpi Jesuska manday tukunata hawapachamanta mana kanman kushka kakpika ñukataka imata mana ni tukungimanchu. Chaymanta ñukata kampak makipi churagmi kanta yalli mana allita rurashka nirkami. Chasna nishkamanta pachami Pilatoka imashinapish kacharinata yuyakurka. Ashtawanpish judiokunaka kayta kacharishpatajka ña mana Cesarwan apanakuq kankichu. Pipish hatun mandak tukusha nijka Cesartami hariyakun nishpami kaparirkakuna. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.